Yes, rero hano ni ku Nzozi TV1 aho tudahwema kubagezaho no kubasangiza byinshi bitandukanye biri kubera kuri isi ya rurema. Tubagarutse rero muri studio zacu tubabwira ngo tubacumita yambu. Ubwo rero tugiye kubaganirira ku bijyanye n'izi nkuru zitandukanye, ariko turibanda cyane ku ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, Amerika, OTAN, ibihugu byose urabona ko byahuriye muri iriya ntambara. Byahuriye muri iriya ntambara. Aka kanya rero ndagira mbagezeho ukuntu, reka mbanze mbagezeho icyegeranyo yuko ibintu byari bimeze mu minsi yashize. Mu minsi yashize murazi ko ngo Trump yagerageje guhosha intambara, agerageza ngo kuganira n'impande zose zishyamiranye, agerageza kuganira na Putin, agerageza kuganira na Zelensky, atubwira ko ibintu bimeze neza, biri musambamba, biri mu murongo mwiza cyane kandi amahoro yitegura kuboneka, kuko yavuga ngo mission yanjye yanzanye hano ku butegetsi ni uguhosha intambara. Nubwo ibivugwa n'ibyo tubona bitandukanye, ibivugwa bitandukanye n'ingiro, ibivugwa n'ibyo tubona kuri tere y'urugamba biratandukanye. Biratandukanye. Hamwe n'ibyo rero niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo hano ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze dukomeze dusangire ibitekerezo, sibyo? Uitangire comments hasi hariya. Iyo tubwiye ngo ndabakurikira, ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Iyo tubwiye muri comments ati mukomerezaho cyangwa se muzaga tuganire no kuri ibi bintu, uba uduteye inkunga. Aha rero ni ku Nzozi TV1. Iyo ukoze like, iyo ukoze share, tugasangira ibitekerezo, ugakora subscribe, ubu duhaye inkunga nini cyane. Twagiye ibyacu ntago bitinda, twarababwiye ngo ibyacu ntago bitinda. Ahangaha turi rero ni ku Nzozi TV1. Komeza ube stay in touch, maze dusangire ibiganiro byacu byiza. Trump rero njye narababwiye ngo ibihugu by'uburengerazuba njye mbona atari byiza, kuko nibyo ahubwo bishyigikira intambara muri rusange, ni nabyo bitera inkunga izo ntambara. Iyo urebye iyo mikino ya Trump yirirwa arimo agira ate, ubona ko ntago navuga ko Trump ari serious mu bijyanye n'uwo mutekano. Cyo koza ni serious mu ntambara, ni serious ku rugamba. Ubwo rero ibyo bintu byose ndabigenzura nkabona ko atari byiza pe. Ndabigenzura nkabona ko atari byiza. Hamwe n'ibyo rero Trump uramubona yaragize ati njyewe ndi mu guhosha intambara hirya no hino. Ariko se koko ibyo avuga ni ukuri? Iyo urebye muri angle iri wide, angle wide, ubona ari byo. Trump ibyo avuga twabishyigikira, twabiha umugisha? Negative. Reka tubigimuze. Yaratubwiye ngo yaganiriye ngo na Putin, ngo bemeranya ko amahoro agiye kuboneka. Agiye kuboneka. Ariko we adaciye kabiri, Putin buriya nawe ntuzamukinishe, areba kure. Aravuga ati aba Banyamerika ntibagira ukuri, ibyiza byabo nta kintu na kimwe bashobora kuganira cy'ukuri. Ibyabo byose ni amacenga, ni ukukubeshya kugira ngo gufatirane. Maze Putin aramubwira ati okay, ugomba. Ubwo Putin ikintu yanegosiyaga cyari iki? Yanegosiyaga ko agomba kugira gute ngo guhagarika intambara, noneho ngo bakajya mu biganiro, ngagiye kuvugana na Zelensky, no Zelensky nawe yemera ibiganiro, yemera ibyo Uburusiya busaba, noneho intambara irangire. Mbere yaho gato Trump yari yavuze ati Zelensky twamufatiye. Zelensky Amerika ntago yongera gutanga umusada, ntiyongera gutanga intwaro, ravitayema zose yazihagaritse. Niko yatubwiye hano kuri izi mbuga,
kuri iyi mihanda, niko yari ari kuvuga Trump ngo yazihagaritse, maze ajya kwa Putin baravugana, aza atubwira ngo baganira ibintu byiza, ngo kuva yabera ngo baganira ibintu byiza na Putin byo guhagarika ibintu byiza byo guhagarika intambara. Twese twahise tuvuga ati okay, karabaye, intambara none amahoro arabonetse. Mu masaha atarenze, ntabwo ageze kuri 28, twagiye twumva Uburusiya butwitse Ukraine, Kiev n'indi mijyi ya Ukraine ku buryo butigeze bubaho, aho Uburusiya bwakoresheje drone zisaga 700 zihetse ibiturika. Uburusiya bwakoresheje drone 700 zihetse ibiturika, missile 10 na zingahe n'imwe ngira ngo zikomeye cyane ku buryo zashwanyaguje Ukraine ku rwego rutigeze rubaho kuva intambara yatangira. Ku bukeye bwaho Trump yagarutse mu itangazamakuru aravuga ati ndababaye cyane kuba umuntu bita Zelensky Putin antengushye. Mbonye ko Putin nta bwenge agira, Putin ni igicucu, Putin nibyo musezeranye ntabikora, arambabaje bikomeye. Kubw'iyo mpamvu yahise yirukanka ajya kuganira na Zelensky. Ibyo ariko Trump na Putin yabikoreye iki? Putin buriya ni umuntu utavugirwa mu kandi udashobora kuzanwaho amacenga. Putin afite icyo bita ubutasi KGB, afite ubutasi bwitwa KGB bukaze cyane, n'indi bita FWT bikaze cyane. Amakuru aba yakusanije, ibyo Amerika iri kugambirira na trick iri gukoresha kugira igere kuri iki, ahita avuga ati reka mpashwanyaguze biriya ni imikino Trump arimo, ni imikino barahashwanyaguje, bahatse umuriro ukaze cyane, bahakije umuriro ukaze cyane, barahatwika pe. Ibyo nshaka kubwira ni ukuri kwambaye ubusa kwabaye. Ukraine ihinduka umuyonga. Bivuga iki rero? Bivuga iki? Trump ahise amanuka arirukanka ahamagaza Zelensky, baraganira, baravuga ati ariko ubundi reka tuguhe intwaro, tugiye kuguha intwaro kuko Putin dusanze afunze mu mutwe, atumva, arawunya agasuzuguro, yigize akaraha kajyahe, ariko buriya ntazi icyo kina nacyo. Tugiye gufasha Ukraine, tuyihe ibishoboka, intwaro zacu zose, niba ngombwa tuyihe n'abasirikare, tugende tubarunde hafi za Moldova hariya hafi ya cyane, maze bakurasire Uburusiya butsindwe. Twagiye kubona Perezida Zelensky agarutse ashima Trump, ati twose kuva Trump yaba perezida nibwo tuganiriye ibintu bizima. Ubwo amakuru yose uragumize yabone imbere yawe uko twayaguteguriye, uko twagiye tuyavuga, uko twayavuzeho. Ibintu bizima, nibwo tuganiriye ibintu bizima. Ni Zelensky bitubwiraga. Hagiye kabiri Uburusiya buravuga ati rero noneho mwebwe ibintu mukina nabyo ntabwo mubizi, ariko Ukraine yari imaze kurasa mu Burusiya uko byavuzwe, kandi yica n'umuntu mu minisitiri wabo ugize witwa nde, muraza kunyibutsa hariya muri comments, murahanyibutsa uko minisitiri Ukraine yishe, uko yitwa n'icyo ashinzwe. Urumva? Ariko yarashinzwe ibintu by'intambara, I think by'ingabo. So anyway, twagiye. Ubwo rero Uburusiya bwahise bufata umwanzuro wo kurasa n'ahantu butigeze burasa. Kuva intambara yatangira mu gice cy'Iburengerazuba barahatwika. Sasa rero barahatwika kugeza kuri rwa rwego nawe wibaza ngo
ariko se ibi bintu ni ibiki? Barahatwika kugeza kuri rwa rwego umuntu yibaza ngo ni ibiki. Barasa ibirombe bya Amerika, bagabayo ibitero, barahafata, aho urazi hari amasezerano Amerika yigeze gusinyana na Ukraine, yemera ko ngo tubahaye ibirombe byacu ariko natwe muturindire umutekano, muduhe ubushobozi, muduhe iki. Niko ayo masezerano yavugaga. Noneho umubingwa Putin nawe niho yavizi, yaravuze ati aba bagabo narababembereje, mo ndababembereza ku birombe byabo, mo ndababembereza ku birombe byande, mo ndababembereza. Putin yahise abwira special forces ziwe zirakumanukiye zijya muri bya birombe, noneho sasa barabifata noneho Putin abati ngiye nanga gasuzuguro n'ikindi gisa nacyo. Buriya ngo Putin ari mu bagabo bakemera bakagurisha ikimasa, nanjye ngo ikimasa yakemera akagurisha imitungo ye yose akayigurisha, cyangwa se akagurisha, yakemera akagurisha Uburusiya bwose, ariko akajya kuburana inkoko ye babibye. Buriya Putin ni kameze, ngo yakemera akajya kuburana, yakemera agatanga igihugu cye cyose, ariko akajya kuburana inkoko ye bibye. Buriya Putin ari mu bantu ngo banga iki, agasuzuguro. Ese rero Amerika tirere nkaze mbereke, ahita afata, abereka ubushobozi afite, ahita afata ibyo birombe byose arabikaba bya Amerika nibwo yasaze rero. Amerika irasariti noneho rero sasa, uyu mugenga Putin tugomba kumuha igihano atazashobora kwishyura, atazashobora kwihanganira kose, kugira azaza agapfukama imbere yacu akadusaba imbabazi. Nasikia akadusaba iki? Akadusaba imbabazi. Ati tugomba kumushyiraho ibihano bikakaye. Urumva, tumushyiraho ibihano bikakaye cy'icyiciro cya kangange, ari cya kabiri, bikakaye cyane, kuzamura umusoro ku rwego rudasanzwe. Urumva, Putin tugomba kumurasa, tugomba kumanura ingabo zacu tukazishyira mu nkengero za Ukraine, tugomba kumanura ingabo, imbunda, ibikoresho byose tukabishyira hariya, maze tugahangana n'uriya mugenga. Ariko Putin mbere yaho yatubwiye ati aba bagabo ejo bagira n'agasuzuguro, kwanza twebwe ntabwo Uburusiya aho kugira, ariko utinye buriya abantu uzatinye ijambo perezida abavuze. Burya perezida nubwo ari umunyapolitiki, ariko akenshi iyo yaje imbere y'itangazamakuru hari message bagiye gutanga. Mu by'ukuri ngendagira mbabwire ngo mwitegure intambara y'Uburusiya na Amerika. Noneho sasa intambara yeruye, mwitegure intambara y'Uburusiya na Ukraine na OTAN na Amerika n'Uburayi. Muraje mu gihugu ahangaha rero hagiye kugaragara umugabo n'imbwa, hagiye kugaragara umugabo n'imbwa. Turamenya ngo imbwa ninde, umugabo ninde, noneho aho bigeze. Kuko nujya kwitegereza urasanga noneho byadogereye intambara y'Amerika n'Uburusiya mu gihe mwayibona. Noneho ubu Uburusiya niho Putin yaje avuga ati imbere y'itangazamakuru, kandi muzi ko Putin atajya avuga mu itangazamakuru cyane, ariko iyo ahagurutse akavugana n'itangazamakuru aba agiye gutanga message kandi ayibwira isi yose. Aba agiye gutanga message kandi ayibwira isi yose. Niho Putin yavuze ngo aba bantu ni abanyagasuzuguro, kandi twe ntituzabaho. Uburusiya bugomba kubaho bwigenga, bitabaye ibyo Uburusiya ntibuzongera kubaho. Urumva the meaning of that speech?
the meaning of that speech urayumva neza. Uburusiya bugomba kubaho bwigenga, bwisanzuye, bwishyira bukiza. Bitabaye ibyo ntibuzongera kuba kundi. Urumva, iyo ni message yahaga isi yose, ayiha cyane cyane abanyamerika. Uburusiya bugomba kubaho bwisanzuye mu byo bukora bwose, nta ububwiriza, nta ubuha amategeko. Bitabaye ibyo ntibuzongera kubaho. Ibyo bintu bisobanuye iki mu yandi magambo? Bivuze ngo aho kugira ngo tubeho duhabwa amategeko n'undi muntu uwo ari we wese, twebwe twarishira tukavaho, twarimbuka tukavaho. Urabyumva neza icyo meaning ivuze? Ndababwira ngo mugiye kubona intambara y'Amerika n'Amerika n'Uburusiya. Noneho rero sasa, ese Uburusiya buremera kurekura ibirombe? Ariko buriya Amerika irabeshya rega. Uzi ko Uburusiya bwari bwaragemye kuri leta ya Bashar al-Assad, ngira ngo muramwibuka muri Syria. Buriya iriya leta ya Syria bari barayiryamyeho neza cyane, ariko baza gukina na deal. Izo deal zagiraga zite? Baza gukina na deal ivuga ko baza gukina na deal ivuga ngo iki? Ivuga ko Amerika baza gukina na deal ivuga ko Amerika, Uburusiya bugomba gutanga Bashar al-Assad, ibintu nk'ibyo. Uriya mu perezida wa nani wa Syria, ko bagomba kumuvaho, none igihugu kigafatwa bakakigarurira, none nabo bakabaha Ukraine. Wumva abanyamerika kuntu ari abagome. Barangije byagenze gute? Abanyamerika kera baramurangije Putin baramurangije, arabahereza. Bamuhaye Ukraine, bayimuhaye gute? Ntibishoboka. Buriya ni abantu b'abanyamerika. Niyo mpamvu Putin abata abantu n'abanyagasuzuguro. Ejo bundi baraje hano ngo baje kuganira natwe, bohereza bamwe muri bo mu gisigare cyabo na guverinoma yabo, baraza hano na leta yabo, baza hano ngo tuganire. Bahageze untari abanyagasuzuguro, batangira gusuzugura abashinzwe umutekano, bababwira nabi cyane, barabatuka. Kandi umuntu, nibyo Putin agaruka, umuntu arakurinze, umuntu arakurinze, we warangiza ukamusuzugura, ari urinze umutekano wawe. Tibara abantu barasuzugura cyane rwose. Ati niyo mpamvu nta n'ukwiye kwicarana nabo aganira nabo. Ati baradusuzugura mu gihugu cyacu. Ati natwe nta kintu twahise dukora, tugomba kubahisha igihugu cyacu. Igihe umuntu azasuzugura uniform, hari umusazi. Buriya Putin yanyibukije ari umusazi wacu hano twari dutuye. Hari umusazi niwe wazaga mu rusengero akajya avuga ngo hey, ngo tinya umwambaro sha, tinya umwambaro. Urumva agakubita isari ngo hey, tinya umwambaro. Muri za ni muri za 98 aho ngaho, muri za 1999 niho ngo tinya umwambaro. Agahita kubita isaruti akagira ngo tinya umwambaro. Bivuga iki rero? Yashaka kuvuga inkotanyi icyo gihe. Inkotanyi zari zo kubahwa nyine, kandi n'ubure inkotanyi zirubashywe by the way. Ariko nubwo yari umusazi, bugi umusazi agasara ariko akagwa ku ijambo. Siko bamuvuga mu Kinyarwanda. Inkotanyi zari zitinyitse up to now. Murazi ko inkotanyi zitinyitse kandi nizo kubaho. I salute all. Ndabasuhuje inkotanyi ho muri hose, ndabasuhuje. Inkotanyi bana nizo kubaho. Noneho rero nawe yari yarasaza yibuka ko inkotanyi ari zo kugira gute? Kubahwa.
akavuga ngo tinya umwambaro. Icyo gihe zambaraga imyenda twitaga mukotanyi, urumva, ariko sinzi impamvu umusazi rwose yabonaga arizo, nawe yabonaga ko arizo kubahwa. Ubwo tugaseka nyine mu rusengero, nawe urabyumva ukuntu byabaga bibi, aho umusazi yazana ngo tinya umwambaro, ngo tinya umwambaro. Ubwo rero Putin nawe yanyibukije abo bagabo, rwose, cyangwa yanyibukije uwo mugabo wari warasaze avuga ngo tinya umwambaro. Ariko rero mu yandi magambo, by the way, umwenda wa gisirikare nujya uwureba ujye uhinda umushyitsi, nujya uwureba ujye uwubaha, nujya uwureba umwenda wa gisirikare uzabubwira hamwe n'ibyo rero ari abagabo nyine, ni abantu bakomeye cyane kandi baratojwe, murabizi, bafite discipline, nubwo wumva ngo baratinyitse, ariko ibyo bagira discipline ihanitse, bagira discipline y'ikirenga ikomeye cyane, burya ntibashobora no kukwanduranyaho, ntibashobora kukubangamira cyangwa kuguhohotera. Gusa nanone iyo basagariye bakwereka ko muteganye, iyo basagariye bakwereka ko muteganye. Hamwe n'ibyo rero uwo musazi rwose ntabwo yari yagiye kure y'ukuri. So hamwe n'ibyo rero Putin rero niwe twari tugarutseho, yaravuze ati uratinyuka wowe ugasuzugura uniform y'igihugu. Iyo usuzuguye uniform, iyo usuzuguye umuntu ukurinda umutekano, iyo usuzuguye uniform, uba usuzuguye igihugu. Niho twahise dufata umwanzuro, turavuga ati rero abantu dushobora b'abanyagasuzuguro, ntidushobora kuganira namwe, toka. Twahise tubirukana, turabwira ati mugende mubwire uwabatumye ko mwamuhemukiye, urumva, mugende mubwire uwabatumye ko mwamuhemukiye, twebwe tutagomba kuganira n'abanyagasuzuguro. Ati twahise dufata tubakorera ibyo tubagomba bibafasha gusubira iwabo, turabikora, ubundi abantu basubira iwabo. Nuko Putin rero yakomeza kutuganirira, ariko mu by'ukuri aravuga ati aba bantu ni abanyagasuzuguro. Putin rero niyo mpamvu yahisemo kurasa abantu nk'abo, kandi aravuga ngo sinzahwema kubarasa. Kandi buriya ngo ntuze Putin ati rero njye ntabwo tujya tuganira n'agasuzuguro, tuzaganira n'umuntu wese utwubaha kandi wumva ko tugomba kubahana, agomba guharanira inyungu ze, natwe tuganira izacu, kandi twese tugahuriza hamwe, twese ni win-win. Bitabaye ibyo intambara. Kandi hari ahantu yavuze ati bitabaye ibyo Ukraine yanze kugira gute, twashyizeho buffer zone, bitabaye ibyo iyo tuzakomeza kwagura mpaka Ukraine ibaye iyacu. Urumva ibyo bintu mwanze kumva, ariko bizarangira Ukraine ibaye yacu. Niko ayo magambo akomeza avuga. Ibyo rero mwitonde, nabwiye nkitangira ngo mugiye kubona intambara mutigeze mubona, kandi witegereje kuntu abanya-Ukraine batangiye kurasa. Hariya Putin ejo bundi yabajije ati ariko se, ati yabajije Ukraine ati ariko Bwana Zelensky, buriya ntabwo mwarasa i Moscow mukareka kurasa utwo duce twa hehe na hehe, mwarasa i Moscow? Zelensky ati twaharasa ariko muduhaye ibikoresho bibasha kuharasa. Twaharasa ariko muduhaye ibikoresho bibasha kuharasa. Umusibe ejo wumvishe kuntu Ukraine yarashe Moscow, nubwo itarashe Moscow capital, ariko yarashe Moscow mu ntara. Kandi mwibuke Uburusiya bwaratubwiye ngo umunsi mwakoresha imbunda zirasakura, intwaro zirasakura, mukaturasira mu gihugu, mutabona cya mutema kune.
ibyo bintu rero utibwira ngo aba bagabo iyo babivuga baba bari gukina. Uranaza skandari n'iki zose zatangiye gukoreshwa muri iyi ntambara. Ibisasu biri lonja birasa kure, long distance, long system, birasa kure, batangiye kubikoresha. Za Kenzari zatangiye gukoreshwa. Ibyo bintu rero mubona mu gakerensi mugiye kureba ikizabivamo. Putin yigeze kwihorera bata, ariko aye muzabyuka mukabona New York, Washington biri kugurumana, London, Paris byahindutse amatongo. Ibyo yabivuze, abivuga nk'umukuru w'igihugu, umukuru w'ingabo, igisirikare gifite ubushobozi. Mwabonye Iran ubwayo, Israel yarayisomboroje. Mwabonye ibyabereye muri Israel. Israel uyu munsi yabaye amatongo. Mwabagabo mwe, mwabantu muzi gusenga, mushake musengera isi yanyu, kuko hagiye kuba ibintu mutigeze mubonesha amaso yanyu kuva mwavuka. For that case, musenge. Unless mutaona cha mutema kuni. Mutaona cha mutema kuni. Inama nabagira no gusenga. Aha rero turi ni ku Nzozi TV 1, aho tudahwema kubashakira amakuru, icyegeranyo cy'amakuru yimbitse. Ibi tuba tubikoze kugira ngo n'utarumisha amakuru y'ejo n'ejo bundi ahuze ibintu. Murumva aho ibintu bigeze hagati y'Uburusiya na Amerika na Ukraine n'Uburayi. Trump amaze gukora amadiri hamwe amaze gukora za deal hamwe na OTAN, deal y'intwaro bamaze kuyikora. Hahandi ngo Uburusiya Amerika yo igiye gutanga intwaro, OTAN zigure. Akose ngiye mbona abantu bisi n'ubwenge bwaratakaye. Amerika irabashuka igatakariza, ikamena amaraso, bakamena amaraso bagatakaza, OTAN igatakaza, biriya bihugu by'Uburayi byose bigatakaza, ariko Amerika yo miracuruza, mirungukira muri iyi ntambara. Urumva ngo bagiye gutanga intwaro, noneho OTAN zigure zikoreshwe mu ntambara ya Ukraine kugira ngo babashe gutsinda Uburusiya. Urumva ibyo bintu? Hano hagomba calculation, mental calculation niyo hano ikenewe. Naho ubundi abanyamerika barabarangije, ariko nizeye ko muzareba ikizabivamo, ikibivamo. Ariko iyo mwitegereje mubona Putin atari umunyamahoro yemwe, cyangwa Amerika niyo munyamahoro. Ese mubona Zelensky ashaka amahoro cyangwa ntayashaka? Ese Putin ashaka intambara cyangwa Ukraine ishaka intambara hamwe na Amerika n'Uburayi? Mutubwire hasi muri comment section, maze dukomeze tuganire, tuzamutuhe n'ibyo twaganiraho, tuzakomeza tubashakira amakuru yimbitse kandi arambuye. Ciao.